EJYCP asong pen inner line permit kelar aputhak pinpur alu along pen kehang. Cukang te pasai pen isi hem tu nalong inut KARBI arisu kecilana. Ningkan pli kebra trok ke pleng Bersingki ME School aphan High School kaparlu ji aphan rat kachuning ri. Kardom pini prime time ambirta ke thanabang nilisami velen rong pharpi nonar juik tha birta angton pen Assam along inner line permit kelar asai ke hang puthak Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad KARBI ANGLONG District Committee pen Prime Minister Narendra Modi aphan kapanong pinpur alo pini Bokajan Subdivisional Officer Arideng kapajir Bangso pinpur alo along pen aprangsi Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad KARBI ANGLONG District Committee pen Prime Minister Narendra Modi aphan okpran ahin katikuk ave pen sai ke claim amoton misen pen kichun bangso hirjume ahai pensi pajirpon Prime Minister Narendra Modi adun thu alangli ke khipon ahut Assam along rialong isi kaching thur akeng kam along pen ningke the aluti pen si Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad KARBI ANGLONG District Committee hokponlo kedamtang parokresir kep ratroksi kep raner kep aningkan therepo achiklo ni phaikri hini arni kapahachipon Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad ahin pen Assam along rialong kapre kisung katura awai kang apor along kachitong doan songa hindu desang si pensai amu ke dengki klem chirok tok pensi pachun pon pomlo bangso ke jongpon pinpur alu along songa hin pen kapachini pon atengki Assam along rialong kisung katura ke thedung lake det kaprek amuluk atum nang kilut pen ke dobarim akhai aphan ke dong thipji angring sidolo Assam along riaphan ningkan plikep rahini ajak Assam Jatiyabadi Yuva Parishad pen khe longri phelang amu Kachar jap ason si prabjin pen inner line permit kelar asai pen labang so longri cherai komji ajakong long popusi ning thelopu Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad KARBI ANGLONG District Committee amaipu jitu phukan lapen chunbang apurba das atum Prime Minister Narendra Modi aphan kapajirpon bangso pinpur alu along jongpon News Desk report KARBI ANGLONG live Bersingki penchikoi not rong troksi and parta ulukunchi morten la pen pinang an chinthong ahwar pen lokachar lia phan kewang ki sungu puthak hamphang song pho pen Bersingki ME School alar Bersingki High School kelar ponji phan kaningri Bersingki angkang tebok terai rong troksi jasemet Bersingki amkachi umpanai dukan natural singkum pen mobile henlo labang so long ulukunchi pen mortem lapen ajahak chinthong MSC constituency penta Bersingki ME School along lonang kachar di dundo kachar di klim somar atum pen kilometer troksi ake helo arniarwe angbong kedam nang ake song puthak jong Bersingki ME School pining an ke ningkan plikebra trok an plengtang lo labang so puthak kachar di klim somar atum pen Bersingki ME School alar prabjin pen Bersingki High School kapar lukonji aphanhang Halada kachar li ve klim somar atum pen lo kachar li asong song phot jasemet ningkiche thepen klem ponji aphan KSA Amri branch Khasi Students Union of KARBI ANGLONG District Unit Race and Northeast Amri Youth Development Lapen KARBI Students Youth Council Amri Doan Chingrum Pet Pen KARBI ANGLONG Autonomous Council Kachari CEM Education Arpu Kelang EM Lason Thak Thaksi Amri Constituency MSC Aki Haidi Uping Maslai Lapet Inspector of School Mati IS Ahin Pensetami Kacharli Klim Somar Atumakar Iya Sayamu Kideng PG Aphan Tuningri Haladak Rong Troksi Rong Asar Pen Kechenglok Mekar Mitur Atum Ansetami Kachikroy Dunang Tekdo News X report KARBI ANGLONG live Ningkan sirkep ajak cukang tip akulat kangpu West KARBI ANGLONG dong kamukam rong supi lang sudua rong asar inut longki be abang puapan rat kacuro. Mithang akeng mithang si charjap nang po labang so KARBI asar lam theki pu ki thurmi a obe ki mi ilitum angbong ku anlo kamun thida maphai kangdang. Ilitum ahavar mithang abuha don rialong jongsi charjap thip nangji pulote contract mate voreng avarsai lapen ratchari ajakong pentong ki claim si ki mejima.
Labang soang tek West KARBI ANGLONG dong kamukam town lang sudo arong asor pensi cukang tip asai akulat kang pu pen ilitumapan nang paklang ponlo. KARBI ANGLONG live apherang ki rongbong terang pen haladak ka homridam abirta ilitum arju iksenan. KARBI ANGLONG live pen dat dong kamukam rong siti ha dong kamukam town nong lang kami kon so nang kami kon na sa dong kala ilo de dong kamukam ha wala dak lang sudo makoti no ibitu dong so lang ilang dak Be, bumila dong long kang pon so tukang tip akulat itu continue. Alang li lapuan aningkan ang bongpen ning kacepaning ding ale kang pupon labang so cukang tip akulat along tibok terai borthol sadgaon kolonga dongkamukam pencenglok penang ahawar araratum cucing tipon longlo lapu atiri kaparjap atangka kom hek asika pen isia beha awar sai ale lake cukang tip akulat kang puabang ilitum ang bong ke klem chihung pon senang Kining pen, ni kan serkiap asai na masuk pada konten kini ni, anak ni kan kupon kena jawab di bukti raya ratu sambil kan pen, anak teh tu kiring tu nawar saya kini ngat anak ni kan tu tamang nong sambil isi kepakan nang kai tu nong rasi, anak ni kan sambil ada gong kamu kampen tapi kan kono sih tapi KARBI nong atau onu sambil, along kita tahu nong sambil itu KARBI nong so ni we kini kai tu mungkin kan kita saya kan kono tu kan kita ada, angtan yang kibang tapi kai tu sambil. Hamren pen rongbong terang KARBI ANGLONG live. Bokaghat District Sports Association pen Dibrugarh District Sports Association atumang bong kapathuji alamdu sita Bokaghat atum bang vederajo Dibrugarh atum pen pathu thepin pensi hai ponderlo ada profile troxy Bokaghat District Sports Association kivang vederajo Dibrugarh District Sports Association football pathu jok plot pen chipi hai ponlo Puthot anar lopor phai isi pen Soraidio District Sports Association lapen Nogam District Sports Association atum ang bongsi pathulo Nogam DSA golf hockey pike thekser ajok golf thaponlo halapu Soraidio DSA atum gol hini an kipi uncharajo NDSA atum gol thompen haiponlo Arikang sam por phai ke thompen puthot Majuli District Sports Association pen Margarita District Sports Association atum ang bongsi pathulo Margarita DSA atum ke thekser ajok Margarita DSA gol throk lapen Majuli DSA gol isi angbong gol chipi ponsi Margarita atum pen chipa hai ponlo Bukajan pen anon terang KARBI ANGLONG live. Pini prime time abirta bangke lapan sikang toneglo demi thakmi kardong